Anya laki din! Nagsapa ka matan, Wilma, balasan ka. Ay, wala na. Masapak man ang mapan ijay ili. Anya nga iti mapan mo aramidan ijay. Adala mapan ko alaan nga ilakok iti online na. Kastaya, bado ka day. Wala na. Ag-text kanto man nga raw no sumangpot ka ta umayak to iti balayaw. Umayak agpili iti bado may kinilakay ko. Ay, wala na. Tapno da kayo ti umuna nga agpili apaman alukatak. Wan. Isuasaan mo aliplipatan nga ag-text kanya ka. Wala na. Apay, saan ka kadipay amabisay, nanakaw? Ay, mabisinak mo ta na, tatang. Ngamlipasak man pa'y apitsuran amin dagiti blouse kan pantalon alakok. Tapno jay tula ag-edit kan ag-post ti aramidak inton madamdama. Adupay aya, tasya kaun ti mangituloy, ten ka manganan alakaw. Anya laki din, tatang. Alaki din. Inkayo kiti nagpalpay di salas, tatang. Mga anak, malpas kula da itoy. Ala, makamo ka manlagay. Ang ka manganan, saan nga umdas ti ganan siyam dita, no agsakit ka kunak tumay tanakaw. Nagadumat ipupos ni Vilma alako na a blouse kan pantalon at napay sapatos kas kada kitchenwares. Ha, ay kat nasaya at ano ipos na, tapno at adda nga umado ti customer na. Nangalaan na kumamot ngay iti puunan na no bilang laang. Ha, Siguro imutang iti dakkel. Nagloan siguro iti bangko. Wano adda bumbay ang nagutangan na ti salbag. nay, apay nga akastamot ti bagbagan bakit? Oh, awan nga min ti amok a pangalaan na dayjay iti pagpuunan na kat. Ti kunamkit de, imutang iti dakkel agatad. Bakit? Ay, kundi negosyo, ngam utang mo tinagapuan na, ha? Anya lakit din. Ay nano siya klamay sa. Uray sa anak kun nga agnegosyo no nagtaod matlaang iti utang ti pagpuuna. Anya ka din day ta nga ibagbag ang Brenda. Dayjay man Wilma, kundi post itila ko na a blouse kas kada sapatos kan kitchenwares. Ha? Kat, anya ngay nga ron itano ada ipupos na alako na. Ay nanana, awan lat amok a pangalaan na iti pagpuunan na no saan nga utang. Utang dito'y utang ijay. Ay, anya lakit din. Loan dito, loan doon. Anya? Ay, di lang nga tamabain nga agpopos itila ko na ngam utang mo tinagpuunan na. Ay, una yun, aya. Hala, apay amasar da di a Brenda kadagit ipupos ko alakok. Ay, amumatan da di a babae. Nagtangka ti apal na. Kan may sa? Awan bibiyang na no nag-utang ak iti nagpuunak iti panaglakok. Katuon man, awan parikot nga uray umutang ka iti nagpuunam. Lakit de, amo mapagpusipusan ti kwarta. Anya lakit de. Manakibiyang nga talaga da di a babae. No di na kahit amakit-kita dagiti ipupos ko iti social media. Di unfriend nak. As easy as that. Bay amon oray pa'y no i-unfriend na ka, no istok nga istok, ay kad makita na lata Ay, unayin ay ati tattao iti aglawlaw. Problemaan da, ti saan arumbeng a problemaan. Bay amlatan, balasan ko. Ituloy mo lata ti aglakaw. Awan ti maitulong lagi ti kaski ni Brenda.
amangan no awan aramidan nyo inton bigat. Ha? Ay, awan mo tanak ka. Apay ka day. Da kayo kuman ti mapan makisarita kini pari Billy. Ha? Isulaangan ti tangdanak amang ni aramid iti paglakwak dito sango ti balay. Ay, kituwan na anak ka. Simang putmutan nagiti in-order ko ang materyales. Iaramid nakit din no awan papanan na. Tapno man malpasan, kat makalakwak mutan. Wala anak ka. Ala, no, daramida minton bigat. Aramida mo. Tasya ka, ti mapan iti balay da, inton bigat. Wan tatang, ganda kayong ti makaamu amang isuro iti aramidan na Masapak ngamin amapan ijay ili inton bigat. Mapan ko alaan man di bail nga in-order ko. Isuka pa nga ilakok iti online. Ay na, naimbag ka pa'y kumarin. Naparugyamon di sango ti balayo ang paglakwam. Aywan, kaasi namot Adamot basit na urnong ko. Iso nakagatang ako na iti materyales. Iso dayjay, trabahon ni pari Billy. Sana all. Kaanukmat nga tao mairug iti panaglakok ijay sango ti balay mi. Ay kat adan tulat tamot si kakit di mat. Ay ungayom. Anya ngay matilakom ijay no bilang lang. Planok nga aglako iti sidaan. Ta iso mati awan dito'y purok tayo. Aglako akman iti karne, fish, kan natangkas jay. Ay no, mayat day taan na panunot mo mare. Mayat, tapno asidag ti paggatangan no ko. Saanan amasapol pa'y amapan ijay sentro. Aywan iso pa ilang at ilakok. Saktong manan agnayon no kasano ti taray na. Una, kano ka ngay amang rugi? Basta laki ti malpas di ipapaaramid ko, irugi ko na. Mala, i-post mo to iti Facebook, mare. Tapno makita dagiti kaaruba, kat umaydan tumat gumatang. Kan tapno makita mat lang di tao at timmangken, tiapal na. Amumon, mare. Ti Facebook account da dia Wilma. Kita nga damanen post na. Adda ngagpaiso. Wilma's meat shop is now open. Kuna naman. Anya. Kaya't asawon da ito'y. Nang rugin nga aglako ijay sango ti balayda. Lakay! Lakay! Umay ka! Ade pakitakan ka! Apaya. Kita ang da ito'y impose ni Wilma iti Facebook na. Wilma's meat shop is now open. Kuna naman tan. Kita niya ko maitan ng lokatan ti meat shop na. Nasayata, tapno, da asidag paggatangan iti siday. Anya laki din na bakay. Asino ngay kumatimayat agumatang kan kwa na? Jaklapat yun. Anya, ay unay na itang ugalim. Api nga minaya nga, stock ka nga stock iti Facebook account na. Anya? Stock ka nga stock, sa akin no da makitam, tila may bagbagam. Imbis aso manao ka dita, iti tiltila, ibangon mo kayo din, tado ti maarami ti jabangkag. Aggagit ka, tapno makaurnong ka, kit addamot pagpunam. Sana day tagis, stock to bubraham. Saka umapal-apal. Apal mo la day tatim mangkan, ginuwil ma, iso kasta ka. Niya kalaki din. Isa. Kupay ti mapan gumatang iti sidaan ijay sentro, ngam ti gumatang ak ijay ayan ni Wilma. Hay anya ka di madanday tanga ibagbagam. Sigurado ngamin asaan abaro dagiti lako na, nana. Istak dagi jay. Agsakit lakit diti tiyan no bilang laang. Aniya? Iso ada kayo, nana. Saan kayon agumat gatang ijay meat shop ni Wilma? No diyo kayat nga agsakit day tatyan nyo. Si kakit demot, Brenda. Namin naging matangak ijay meat shop ni Wilma.
Gamawan pa'y mo tinapuutak kasi makitityan ko. Ay, anya laki din. Ha? Kat, alangan nga urayan nyo pa'y nga agsakit ti tiyan nyo, sakbay kayo asumardeng agumatang ijay. Nagadula kat manan nga imbagam. Aday ta ka manan nga agdadadaw lakunakaon. Timang ken laang nga apal mo day ta iso akasta ka. Anya? No di mo kaya't amakit kita dagiti ipopos ni Wilma. Saan ka ngamin nga istok? Tapno saan ka nga umapapal? Kas jay laang ka simple. Maawatam. Ayun na yun na di Brenda aya. Anya nga na ti basol ko kan kwa na takas jay ti bagbaga na itilikliko na. Anya laki din anak ka. Kasla saan ka na irwa miti ugali da di Brenda. Ay, sabagay matkit niya. Ngamno pa'y kasta, maas-asar ka nagiti ipopos ko. Isulak ko maati maasar. Saan kat akas jay, amapan agaw awis iti tattao, tapno maasar damot kanya. Ha? Anyat kayat mo asaway na nakkaw. Kanawin ngamin mapan ijay ni Nana Dora. Mapan na ibagbaga, asaan ka no a safety lakok akarne ditoy. Saan da ka nun agumatgatang, taang mga no agsakit laang ti tiyanda. Anya? Ay, una yan ni Brenda. Ay, dadaalan ti ulo na. Gapo ititimbang ka nga apal na. Ay, una yun aya. Malabay amlatan anak ka. Di mulatan ikaskasaw. Basta aglako kalata. Basta mo miti bagay nga wandakas nga aramidam. Tuloy lata. Anya laki day. Bayam takukwan na lang tumapapal. Mare, sika ka di ti akin kukwa kadagiti materialis analabsak igiabay ti balayo. Ha? Aywan mari. Kukwak dagi jay. Apay ka di? Sana ula talaga. Talaga nga umas asinso ka na. Si kakit dimot. Basit abanag mare. Mangrugrugi pa'y laang. Anya nga iti planong manan ijoy. Kwa. Sari-sari store ko ma. Uray basit lang nga pwesto. Tapno paglakwak man iti agduduma ala ako. Ay no, umapalak man mare. Sana ula talaga. Adamot basit anaurnong ko iti panaglaklakok iti si daan. Kan, inayon mo pa dita panagon online selling ko. Isumanan ati ingatang ko iti materyales. Mayat mare, itultuloy mo dayta. Sapay la ko ma, tagtultuloy ti panagduras dagiti negosyo. Agyaman ak unay. Kaya't mo asawan. Mangipatakdaran ni Wilma iti sari-sari store na iti balay da. Un ka no, nana. Isumilagayam anagado ti materialis analabsak itay ijay. Ay nagganasan. Asidagtaon ti pagkatangan iti abasto. Saan na masapul pa'y amapan iti sintro. Ay una nana. Saanan ang masapol pa'y nga aglugan iti tricycle. Tapno lang mapangumatang ijay nakaadadayo. Addanton tas asidang. Ay talaga nagagat ni Wilma. Iso ang nagbiit adimur as tinegosyo na. Un nga rod nana. Nagrugrugi lang iti online selling. Naglako iti sidan. Sa ita, sari-sari store manan. Sapay la kumaat agtultuloy. Tapno saan tula nga sari-sari store ti maipatakder na. Idang sarsarita kayo at oray di kalman. Lima basak ijay arubayan na. Kaslaad na nangag ko apag sarsaritaan nyo. Sari-sari store ni Wilma. Kaslakon ko na yumat. Ha? Ay, wala. Agpatakdaran ni Wilma. Iti sari-sari store na. Iti abay ti balay daw. Anya? Oh, apay kasta ti reaction mo ngay. Oho.
Kas na dyan, Wilma. Pasig tumitlaan nga expire tila ko na. Ha? Uray sanon. Apay ngamin ayo, akasta ka, mare. Awan pa'y mati word of encouragement mo iti kumarim nga nagnegosyo. Ha? Pasig mat a discouragement, ti bagbagam. Saan a discouragement? Ibagbagak lang ti pudno. Anya lakit din. Ay na, no siya. Maragsa ka na iti panagduras dagiti negosyo ni Wilma. Sapay la kuma. Tamaadaan to iti branches dagiti negosyo na. Anya? Ay, no siya klamay sa to see is to believe. Mamati aktulangan no addanton an itakder no ita asa usa ulaang. Pweh, jak lapat yun. Laki din. Ang patakder kano ni Wilma iti sari-sari store na ije balayda. Ay kat nasayat tapno dati asidag a paggatangan iti abasto. Siguro kras mo ni Wilma anya. Iso akasta ka tunggal adda ibagbagak may papankan kwa na. Inya ka din dahi tanga ibagbagam aya, Brenda. Ibagam lang, Tonyo. Ibagam lang tapno aglin na wagta. Unay na ya. Oho, pasig tumula ang expire tila ko na ijay. Pwe! Apay ngamin aya akasta ka ni Wilma. Manipod ini nang rugi nga gilaklako iti online. Aging ga naglukat ti meat shop na. Ken aging ga ita nga nagpatakdar iti sari-sari store na. Kit kastalatan ti bagbagam. Pasig ka pa nang dadaal. Hoy, sa anak nga umapalan niya. Anya ko maaga po nga umapalak. Ado ti taktaw ang mabalin ko nga palan. Dahil tupay lang ang babae. Ha? Never! Anya? Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti ipapaaramid ko a sari-sari store, tatang. Wan nga raw danak kaw. Kat kaano nga iti plano mo pa ng pablays iti sari-sari store mo. Iti kabiitan a panahon, tatang. Saan kun apabayagan? Tapno makarugi akon nga aglako. Ay, nasaya at ano kasta anak kaw. Ay, gayam. I-post ko man kiti iti Facebook account ko, tatang. Wilma's Sari-Sari Store, soon to open. Kunakman, tapno maamuan ti karuba, kat amo danton ti paggatangan da. Ay, kituwin ipos mo. Iso kapay nga umadunto ti customer mo. Ti Facebook account ni Wilma. Kita man no addamanen baro a post na. Addamanen ti post na. Wilma's Sari-Sari Store soon to open. Kuna na. Impose na pa iti kalkalpas a Sari-Sari Store na. Ay, Kaya man na takit kita amin ti Facebook apakas asaram mo na. Ni. Anya ti mapaspasama king ka, Brenda. Ni, agkisew ka matay. Brenda, anya ti mapaspasama king ka. Apa yan? Anya nga minaya takit kita amin ti Facebook. Nan, kita man na ta cellphone mo. Ni, ti sari-sari store mo ni Wilma. Salbag ka kidi. Gapulang iti apple mo. Isuki din ti pagkiskis si Wamaun. Ala, agkisiw ka lata rita. Baka amo kay ti biyag mo. Dahil tati maghanap mo, iti kinaman nag-apal mo. Salbag ka. Nyalakit di ngaminan, Brenda. Sardang ngaminan, day tapan ang dadadal mo kini Wilma. Ha?
Tapno saan kan nga agkisiw ka po iti apal mo? Saan ka nga minen nga istok? Anya? Oh, apay, di ka kadi mabutang no bilang lang tagkisiw ka kat isun ti pakatayam. Ay, anya lakit din. Nakababain adamang. Ay, sikakit di mat. Ay na, pudnuman ti bagbagak. Awad mat ngamin ti dakas nga aramidan ni Wilmakan ka. Ngam no apay akasta ka kankwana. Ha? Sapay saan nakatulungan nila kay mo no agkisiw ka. Gapulang iti apal mo. Ay na, no siyak ti sika. Agbutang kan. Ang mga no gapulang iti apal mo. Isun ti pakatayam. Anya? Sabagay. Sari-sari storpay lang ginakitam kini Wilma. Sigurado no agbalinton ag grocery da yan. Isunton ti pakatayam. Ay, salbag day tang apal. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kaano tanga-tamat ang makapan ijay bangkag lakay? Ha? Sigurado nga adun tinagango abo nga tinyog ijay. Ang mga no nagtitin nagdapaykit din Ay ket, sigurado aday tabakit. Bayam, tenton awan trabaho, mapanta. Unman lakay, sayang matdagi jay bunga launay tinyog. Wen nga road, mabalin nga ilako day jay, wano aramiden alana. Ilako tamat laeng. Un lakay, uray siya kun ti agsinglag no iso. Tawan mat unay ti pakakumikumak dito'y balay. Oh, da kayo magayam nana, nagkapuan nyo. Ay, nagapu akijay talon may, napanak nagiwaras iti abunaw. Ay, wun gayam, lima basak ijay bangkagyaw. Adumot tinatin nag-abo nga tinyugyaw. Kastaya nana, ay, sayang Sayang talaga. Mapanyopidutan, ta sayang mat. No kaaruba ti agpidaw. Amumot dagiti kaaruba tayo adaduma. Agburas dapay ti saan da amula. Wen nga rod nana. Ado nga raw jay natinag. Agkaiwara ijay puun na. Barang awan ti papanan nila kay ko inton bigat nana. Tadwa kami amapan. Ay wen saan mo akabailan no si kalaeng? Mapanyo alaen dagijay. Ta saan da kayo nga unaan ti kaaruba? Dimagas ni nanaso niya itay lakay. Nakuna na nga adu ka no tinatin nag-abo nga tinyog tayo ijay bangkag. Ay kasta ka di ba kay? No awan ko matipapanam inton bigat, tadwata amapan. Ay sus, at dati pa panak bakit? Saan met amabalin na sa anak amapan nagtrabaho? Ket saan pa'y analpaster aramiden mi ijay site? Kasta niya. Wen, alagit mapan kalata bakit? Basta saan mo abunagen. Uray iyornong mulaeng. Tasyak ton ti mangibunag dito'y balay. Un nga agpaisoan niya. Bareng awan ti papanakin don Sabado, ta ibunag kunto, bakit? Un ang arod, tamasapa ak amapan inton bigat. Kalpasan ama itulod ko ti anak ta ijay pagadalan. Oh, si kamot gayam kumare. Anya nga hindi ta imot mo anak asako. Ay kwa, nyug day to'y kumare. Nagapuak ijay bangkag me. Napan ko inyor nung dagijay natintin nag-abo nga tinyog me. Nagawitak meten iti talo a piraso. Iso day to'y inkargak iti sako. Kasta ka di? No siya. Ay, saan ko pa ang masapul tinyog?
Ha? Apay, namagaayan kumare. Isung agsinglag kan itinyog. Ay, saan mo't, kumare? Si Kaki di mo. Oo, ti ko namkit de, namagangaminan. Isu amasapon nga agsinglag ka itinyog tapno pagpagalis. Tapno saan da ka nga isukat nila kay mo niya. Anya? Anya lakit din ay. Naimbag ka pa'y di na, tanaragsak ti aldaw mo. Anya nga'y tikat katawaam. Ay, anya lakit din ay. Katkatawa ak man da di amarya nana. Makapaalag ka talaga. Kat, ibagam nga ruden at imakagapaw. Tapno agkatawa ta adwa. Nasabat ko nga min itay. Sapay bigbigat anaga po di bangkag da. Ada imot na anak kasako. Niyog ka no. Isu ako nak. Siguro, isu ama sapulan nga agsinglag itinyog ta pagpagalis na. Tapno saan nga isukat nila kay na. Anya? Ay, una yan da di Maria. Kasi matano na maga. Anya ka din day tanga ibagbagam si kadina. Pudno mat na piman mat no na magan. Isukat nila kay na. Anya, kasanumit na ibagaan na maga ni Maria? Yut no bigbigat ala ba nagala itinyog kay bangkag da. Singlagan na ka no. Ha? Bigbigat pa ko naman. Anya, ay di nakatalaga. Piman mat ni Maria no na magan. Talaga ang isukat nila kay na. Anya lakit din aya. What? Naimbag pa'y kanyak. Ta saan ko ang masapol ti agsinglag itinyog. Ngamen, sa anak pa'y anamaga. Ay, iwan ko sa yung babae. Wan mare, saan ko pa'y ang masapol ti agsinglag kunakmanan. Gaputa, nag-alisak pa'y mat. Iso ang masigurado ka sa anak nga isukat nila kay ko. Anya lagi din ay, kaubingak pa'y lang. Ha? Piman mat ni Maria, namagan. Anya? Ay, awan manlat ka ammo-ammok. Akas tagayam tinapan na imbagbaga dito'y tersina yo, nana. Isumal ti may na imbagbaga di na minsan anasapa nga imay ditaw eh. Ay, una yan. Inikanan ti kay papananje panagbagkat ko itinakasako anyog. Ay, salbag kit di. Amumutan ti ugali na dayjay. Amin amakita ti dua amulaga na. Kat ikan na iti kay papanan na. Ay, anya lakit din ay ah. Anya kumaaga po nga isukat nak nila kay ko. Nasingpet nila kay ko anya. Saan na nga ammo ti agbabae akas lakin nila kay na. Ay, naku na maun Maria. No asino pa iti babaero ti asawa na. Iso pa iti naglaing asumao iti kakasta. Ay, una yan aya. Ang okay lang ang nana. Be kind to animals. Ne, apay nga ita ka lang. Anyat oras na. 12:00 iti rabi eh. Ha? Kwa. Adala na panan me. Kaduak ni pare Juan. Rason mo manandag ita. Naimbag pa'y jay manok tano sumipngatan kat agapunan. Ngam si ka pamilyado tangat rabiin no agawid ka. Unay na yan di na. Nabambanugak man ang naggapo iti trabaho. Kastake din ti bagbagam. Anya? Trabaho nga ibagbagam 12:00 ni tirabi eh? Uray ko naman nag-overtime ka. Adaya ti overtime maingana iti kasto nga oras? Anya lakit din pilo. Nabanlugan ko nak. Kaya't kundagin na na. Isa pang asim sa sumarding kan nga agniwat. Anya? No kaya't mo ba lang ti agsaw-saw. Ijay kan bangin na sila da maturog. Kaya't nga dakay dak. Mawatam. Anya? Ay,
Jak amunoan niya akla si apa nagpampanunot ti addakin ni Dina. Ne, taapay manan bakit? Kuna na kano ijay tersena ni nana mo na magaak kanon. Iso anas ken nga agsinglagak itinyog tapno pagpagalis. Taamangan kano nugaputan na magaak ket isukat na kon. Ay, susapo. Kasano kumamat anay bagahan na dayta? Idi ngamin na minsan anapanak ijay bangkag anagalaak itinagango anyog nasabat ko. Ay kadinamag na ngamin no anya jay imot ko. Imbagak anyog. Ay, una yan, Adina. Jak amo nga inikan namanen iti kay papanan na dayjay. Namagaak kanu nga rudun iso nga agsinglaga kun itinog a pagpagalis. Tiyawanan ba in a babae? Ay na. Bye-bye am kadilatan bakit? Awan madlang serbina no tutupam dagiti kasken ko na. Waste of time laeng. Bakit ko? Kasaya at may ka dito'y tersinak si Kadina. Ha? Apay ka dinana? Salud-sudak lang. Nupudno ka di jay nangagaw. Nga ada ka no chicks nila kay mo ijay ilay. Anya? Ay, dinak angaw na kastanana. Jacket timang angaw no kakastabang banag. Nay, iso nga rod asal salud-sudak nupudno. Tada nakakita kadakwada akadwa na ti chicks na. Anya? Paliiwom ti asawam di na. Ang mga nuluglugitan ng ti ulom nga awan ka amu-amaw. Narigatan. Ha? Nagpintas ka no ka jay chicks na. Batit ka no a babae ngam nagpintas. Nag-cute ka no tilangana. Anya laki dahin. Jakon amuno niya't aramidok, Mari. Ha? Apay anak ko namday ta. Ado nga may nanti mangibagbaga kanya kung adda ka no chicks nila kay ko, jay ili. Anya? Hala ka. Ang mga mino na magakan. Iso nagsapulan itinagalis. Ay, shush! Narigatan. Anya? Ay, unay kamatan. Imbis nga hindi nga yan nakiti parikot ko. Mamkarkarumot. Ay, unay kan. Mangaw ka mamit, adi. Anya laki din aya. Ay, ti kasayaatan nga aramidam. Sa lodsodom ti asawam. Kasaritam itinalapat. Kasla kalapat na day tarupam. Ay, salbag ka. Anya? Ay, unay mo day tan apa nagsasaom kanya kon. Kitpod no, may. Basta kasaritam ko na. Mabutungak nga rod, Mari. Kasanon nga, ino ti isong bat na kat. Wan, pudno nga ada babae. Anya nga yung ti aramidak. Ay, apo, parikot ko launay, Mari. Ay, namagakan. Iso ngayon sukada kan. Agpudno ka man si Kapilo. Ha? Anya ko matipod no king Kadina. Pudno ka di nga da chicks mo dya ili. Wan no saan lang tisong bat. Anya? Wan, pudno nga da babae. O anya, napnagkan? Anya? Ay, apay ana aramid mo kanyak ti kastoy pilo. Anya ka di tinagkurangakan ka. Basta, kapoy tinakalas nga ugalim. Napukawan ti panagayad ko king ka. Anya? Ay, pangasim na kay. Urnusan ta kumamat ti amin. Ikarik nga agbalbaliw akon. Ha? Promise. Baliwak amin ang dahil ti ugali asaan mo akay kayat. Pangasim kumamat dalikli ka mo ti babaim. Matayak lagi dinukastoy lang. Anya? Pangasim na kay. Maasyan ka kumamot kanyak. Anya? Ni Pilong at da babae na? Un mare, kano day ta tagwarwara sa damag dito lugar tayo ita. Mainit-init pang chismis. Anya? Ay una yan.
Di na magpay ka ni Dina, kinkwana no pudno. Ay, inamin na si ka. Oh my gosh! Apay ngay nga taan nagsapol pa'y laang ni Pilo. Kaadda lang arudan ni bakaan na. Siguro, namaga. Saanan anagalis, iso nga insukat da. Dahil tangarod mo lang, ti ko na kinkwana, mare. Namagan, isungan sugada. Payman ta ibagak to kenkwana no masabat ko. Ibagam, tayo sumudi ka na yun na nga ibaga idiking ka. Un nga rod, kasta unay apan ang katkatawa na idikan niya. Nasabat naklaang anagbagkat iti nakasako anyog. Ibaga nakit din anamagaak kano. Iso ang masapul kun ti agsinglag tapno pagpagalis. Ay tiawanan bain. O, anya nga ita. Iso lang nga rod ti insuka da. Ha? Anya lakit din. Aya. Ay, masabat kuntula day jay adina. Ha? Ne? Apay manan bakit? Anya manan ti adda kada kayo iti dayi adinaya. Nalabas ti panangkat katawa na idi kanyak. Nakunana anamagaak kanon. Iso nga agsing lagak iti nyog apag pagalis. Tapno sa anak kano nga isukat. Ha? Itangay, iso lang nga rutin sukat nila kay na. Ne? Anya? Ay, insukat nila kay na? Katuan, confirm nga adda chicks nila kay na. Inamin na pa'y kinidina. Ay, una yan aya? Ha? Sigurado nga iso tinamaga. Iso nga insukat da. Ay, kunakon kat. Sikati masabat ko. Ha? Apay, Maria. Adda ka di ibagam? Adda talaga ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya rita? Nadamag ko nga men nga insukat na kakanon nila kay mo iti ubing sika. Pudno ka de? Ha? Iso siguro nga insukat na ka. Gaputan na magakan. Saanin anagalis, ha? Anya laki din di na. Anya ka din dita nga ibagbagam si ka, Maria? Tikunak, may salaeng ti kayat asawon day ta. No apay nga insukat na kanila kay mo. Saan kan anagalis? Namagakan. Iso ang masapol mo ti agsinglag itinyog. Bareng addapay namnaman na ngagbalbaliw nila kay mo. Ay, pangasim man ta sumardang ka nga agsasao. Taang mga no, madurab ka na eh. Salbag kiday. Anya, baka ungat ka itimbagan ni Maria kan ka. Kat isumulaang magtiimbagam idikan kwa na. Ha? Imbagam iday anamaga. Masapul nanti agsinglag itinyog. Tamangan no isukat nila kay na. Anya? Anya ngay ita, si kamutin sukat da. Siguro si katinamaga iso akasta. Ay, nina naman. Ay, awanan din na. Insukat dakan. Ingkan dumawat iti bunga tinyog ni Maria. Tarugyamun tagsinglag. Tapno adda usaram apagpagalays. Ay, salbag ka. Anya? Masapul mun at talaga ti pagpagalays. Tapno sanda ka nga isukat. Wano na yunan. Anya lakit din aya. Ay na, mare. Awan ti karba nga mamaasar ka ni Maria. No, nyaman din na ibaga naking ka. Awan karba nga mamaasar. Ha? Idin to pa si katinanguyoyaw keng kuana. Awan nanggag mo, manipod keng kuana. Nga ora imbagam ti imbagam. Anya? No siyak ti si ka, instead of wasting my time nga agungit-unget, hingalatan nagdawat iti bunga tinyog. Tayo susinglagam. Anya? Ay, may sakamot, Mari. Ay kat isumat, agsinglag ka, tapno da pagpagalis mo. Kita, saan ton nga agchiks nila kay mo? Ang mga nagmalmalam nga dalatan ijay uneg, di balayo. Anya? Ay atong palka ka diti imbaga, anya laki din aya.
Padasem! Anya rin imot mo. Kun apay nga imay ka dito balay mi. Saan ka nga minan amaranranaan ka? Eso asyak manlatan ti may dito'y balayo. Anya? Nyog ang nagango da ito'y nakasako. Talo a piraso. Ha? Kat, ano ko madayta? Kunwari ka pa. Ay katsing lagam adi. Tapno adda pagpagalis mo. Wah! Anya? Ala, rogyam kit din. Tapno inton agawid nila kay mo. Addan pagpagalis mo. Iti kasta, saanan nga agbabae iti ubingam si ka. Nagalasa na ugalim salbag ka. Pumanaw ka dito sa wanak no di mo kay makakita iti star. Panaw! O, apay amarurod ka kanya. Katsyak lang arudan tinangyag itinyog asing lagam la. Ay, saan ko masapol dayta? Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay na, Donya! Pirmi mo ta nagdalagkalan din grown one. Eso nga rod, asikat inayabak amang manicure kan mang pedicure kanya. Tada ito'y ti paglaingap. Ay, expertise ko na met. Manang naneng. Katuan, si kalatan ti makaamo no anya ti bagay ti agpa-birthday iti anak na. What? Anya? Ano? Agpa-birthday ka? Ni Junjun ko. Am-amaw, jay burida ka. Ay, katuan, jay pogi at teenager ka na yun ko amalabsa na makibas-basketball dita plaza. Ay, aguray ka man. Kaano ay ti birthday na? Inton Sabado nga rod. Ay, kachikarot ka pipintan sa na manicure, ken pedicure di aramide ken ka. Manang naneng, aguray ka man, ha? Anda ka di sa gana yung apansit. Nagchip mo tanday tapansit. Para marigrigat mo day ta. Ha? Ay, wanan niya. Spaghetti nga Ay katado Fruit salad. Ay na adaw. Ada ka dilitsungon? Damatan ati fried chicken. Ay na. Masosi no dalitson. Sa mo pangalngalan iti mansanas. Ay sosi manan. Ay, aya. Ay wan. Ay aguray ka. Adda mo ka mabalin mo apagordera ni tilitson. Aguray ka. Ited kung to no madamdamaken ka. Taawagam. Ayun man nga raw. Tapno mas social ti birthday ni John ko. Ala, rugyanak nga rudan alinisan dagiti kukuam. Aguray ka, agpili ka iti kayat mo ay kulay, iti cutex mo. Lakay, ikanak man iti limagasot. Ano maya tili magaso? Pagbayad ko, ijay bakla ng manicure kanyak. Abay, awan na ba tiniti loan mo? Pagpalingkik day jay iti handa ni Junjon. Igatang mo amin? Ay katwan na tapno bongga. Malaikan na kun Oh, masapul pa'y ngamin ay haabungga. Tapno sikat nga road. Ikan na kun iti limagasot. Tani agur uray ni bakla. Ay nyalakid din aya. Nagadungaminan nga ammo mapagastuan. Thank you, iti dito inbayad mo kanyag. Sana bali anangina. Tanagmayat madagiti ko kom. Sumilang-sumilap ko naman. Sigurado ka asan nga agtuklap ad Agos ti Cutex na? I'm sure.
I'm strong, I'm sure. Ay, ay na, makatawan day ta, sana matuklap. Aywan kayam. Anyang oras yung birthday ni Junjun mo? Alas 10 inton Sabado. Ah? Umayak to, ah? Ay, katwan, umay ka. Salad, spaghetti, lechon. Anya, at apay litson. Ay, na, tapno mas bongga ni Junjun. Ay, manungay amin na kita sa gana na. Iso nga rod, akwin-kwenta kamin. Ay, di ko lang nga rodan. Anasay sayat no da tayo langan ti agsasango. Agparti tayo langan iti manok kapag sasanguan tayo. Tapno saan nga duti umay, ay sus nagastos. Agtal na ka man mo't si Kasimon. Na. Nakaplano lang arod abinan. Nakalonak pa yun. Ipilit mo manan, ti kayat mo. Kay, umanay nga rod, day ta inutang mo, apag handa na. Kanakan, mabalin ang nayunak di inutang ko. Ay, katwan ante. Nayunak iti 15,000. Ne, anya iti paggastusan nyo. Di nga rod birthday ni Junjun. Saan ka di pa yung umanay di inutang nyo a 20,000? Kurang. Kano nagngina mo tigagatangan ita. Ay, pudno day ta. Kat, nayunan nyo nga rod. Ay, katun maitad mo ka di itan, tapno mapanak agpalingkin ton bigat. Ay, katwan ante. Mabiit laang, tagbilang ak. Enton bigat, kadwaan na ka mapanagpalingki iti saganam iti birthday Junjun. Ni daddy ti kadwamon, mama. Ay, jak kayat akadwa ni dadim. Nagkuripot. Yakpay nakaimbitar ka dagiti bisita. Dagiti babarkada ngay. Yakpay iday nayaban. Ay, ketek samlat ta idan Yakpay nayaban dagiti teachers ko, mama. De, apay. Manu amin ti imbitaram aya. Aming amok, mama. Amangan mo't no kurang ton jay saganam no ayabampay dagiti teachers ije iskwelaan nyo. Kit ko nang matabong ti birthday, mama. Jakki di ayaban idan. Ay, nagdagsin mo't na ito ginatang mo, mama. Ay, san kan nga agrekla-reklamo, tasaganam amin dagita. Ay, mama. Tumagas naman dita. Sa dino, Dita paggatangan ti sapatos. ay hagtal na ka man, an-anuam ti sapatos. Awan pa'y regalok mo. Nagadua sapatos mo ije balay. Daan dagijayin, mama. Igatangan nak mo na iti sapatos ko. Isang ti regalom kanya. Iyan anay ko lang aruden da iti kwarta, agpagatang kamanin iti sapatos mo. Sige na, mama. Intag kita. Baring ada na kasale. Si ka Junjun tila pagkasgastos Nagmayat na iti sapatos ko, daddy. Naglagan nga ipag na. Nagpagatang ka man iti sapatos mo. Italaang mo ita birthday, daddy. Oh, manuman ang tigatad na dayta. 4,999 lang mo, daddy. Anya, nagnginan. Mapanak man langin makibaskibulan. Na, ay pasikat mo lamanan. Inton maumaam, agpagatang kantumanan. Dito yung manlangan nga iparabaw da italitsyon. Auwan, di tatang nga tilamisaan. Ay, naneng.
Nagdakal mo tanay tayo in order mo, Alitso. Ado kayam ti bisita mangan. Ne, nagadumot na nagiri sumangpet a bisita. Di mo pa'y kayat. Bongga kan sikat da ito a birthday ni Junjun. Ay, agasam ti gastos. Umisem ka kadi. Birthday tay anak mo. Nakamisuot ka. Tuladam na itagkat katawalit yun. Anya? Ne, apay ngay taawan mo ting kabil daman sanas ijay ngiwat na to'y litsyon. Ay agoray ka man, tamapanak mangalay ti mansanas. Ne, ada ka mat. Oh, wala si ka? Ada ka man? Naimbitaran ka ay ha? Ay, katuan. Apay, umayak no sana ka na imbitaran. Oh, sika nga, naimbitaran ka. Ay na, sa anak laan naimbitaran. Siyak, tinagutangan ni Auntie Naning iti kwarta pinagsagana ni Junjun. Oo, apay. Di mo at ayam mo, asya tinang cutex kadagiti kuko ni Naning. Iso nga oray dagiti kuko na. Ket super bunggasyos. Ne, dagiti samot ang kakabsat mo, dagiti sumungad. Oh, aywan. Inayabak dagiti kakabsat ko, kan dagiti asawa da. Intugot naman tan dagiti anak da. Ay, nagado ka yun? Kan? Adugayam ti sagana ni Junjun? Ninsapay nanang kung tatang mo dyan kibkibinan da. Ay, aguray ka man. Tayo nakagbiro kiti pagtugawan da. Di da ka pa'y? Di lang mabain mo't na ito'y abakla. Inayaban na mo't amin na kiti kabagyan nan. Kat saan mo't nga iso ti ag-birthday. Kita umanday ta abakla. Nagaduti inayaban na kakabagyan na. Isudan din nakapila, ijipilaan. Wan nga rod. Ay, isumat na itanadlaw ko. Manipod kalakayan kan kabakatan, aging da kaubingan. Oh, imbag tawan tintugot mo akabagyam. Mabainak mo't ang agayab. Ay, ingam aguray ka man. Nagkakalmatan na itahambag mo. Ah, kas kalagbiyahe. Sa dino ayaw ti papanam. Dito'y lang ti papanak. Pangyambagak iti yawit ko na ito'y. Oh, ay, nagdakalan nga eh. Ne, katsulitik ah. Ta saan pa'y mo't ang nakabayad ni Auntie Naning iti utang na kanya. Ha? Ay nalakay, kasano da ito yun? Dinakman ko yun nga ipan ni Jailingad. Ay, kurang ti handa. Ikit na nagadumat nga minti imay abisita. Awanan ti kanon dagiti bisita ni Junjun. Intiron sa amutin na barangay ti imay. Ay, inayaban na pa'y nagiti kakabagyanda. Kasano da ito yun ngay lakay? Dinakman pagpanunutan. Tulungan nakmat ang agpanunot. Oho, basol mo. Apay nga min tagimbitar ka. Nakataduda pa'y. Ay na, mabait na kaon. O kita man eh. Lagi ka anakam. Isulangan tiraramidan na ti agisupsupo ti yawid na. Aywan, aguray ka tayo nakanawaan. Kasan ang makayawid ak itilit yun? Nagaduda mo't nga giinagaw. Mirasol, Tsak pa'y nangan ante, mabisina kaun. saan ka pa yanangan? Sigurado ka? Saan pa'y nga ron? Kano nagadun tinsupot mo ngayawid mo? Ay na, may sasupot lang nga igaduday di iyawid ko. Ado pa'y ti bisita saan anangan? Ay na, auntie, dinakbagan iti kastata ni. Utang mo ti pinaghanda ni Junjun. Bakit?
nakalutukan. Day tala ti pagalisto mo, ti agdamag iti makan. Ne, apay man na bakaungat ka. Awan ti may luto. Kita man day ti pagbagasan, naibusan. Na, awan na pulos ti bakas. Ken awan kwartak. Ante! Ne, Umayag man agsingir! ne. Yay ka na kam. Umay na kan singirahin. Rumor ka, ibagam nga wanak. Na, unay ka matay. Pagulbudan nakpailag may. Ingkanta na'y awan pagbayad ko. Ay, nyalaki hindi gastoy abiya kinaya. Ni Ante, umay konsingiran. Ay, Anya ako Jakbot maawagan ti number na. Ay, kuha ka na ka, nadanapanan na. Teteksak ngam saan mo't nga reply. Ay, awan nga ro dito'y balay. Kaano as sumangpat? Ay, iyak ka mo Ni, apay kasta ni Ante. Ibagayo nga aglinipat kami laang nga agkabagyan. Naskan abayaran na, di utang na. Mama, agbayad kami kanon di school. Bayad kayo la, bayad! 5 gasot lang mo di bayadan mi, mama. Awan kwartak, dumawat ka kinidadim. Kunana, sika kanon ti pagbayad. Ay na, saklaminan. Adda kano kwarta na king ka, mama. Anya ka day tataon. Ayan na aya. Adda yi likod, mama. Simon! Simon! Ang sarita taman! Saklaminan ti pagdawatan nyo iti kwarta. At aya impadulin nyo kanya. Apay aya. Ako'y ka lang ditay. Ne, tanya ko mga itaramida. Siya, kaasi ak ngagpampanunot no pangalak iti kwarta pagbayad iti utang ko. Ay, ket basol mo Nagkunang amin ka, ngagsaka na ka itinagado. Ay, sus, awanan ti gatang mo iti kanen tayo. Ay, ang problema ka talaga. Oh, anya ita, datayo din nakakaasi. Kalaban mo pa yan, nakakabagya, magramantika na ka, managutangam. Kung nagtumatkan ka ngamin, ha? Simple lang ti sagana ni Junjun, ang ipilit mo matagpasikat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.